Kunomuntu owaqhamukana nawo umbono laphana ku-Facebook or ku-Spotify, just nje ukumotivate nje abaculi ukuthi bezibone ukuthi umsebenzi wabo ukuphi lapha online, especially ku-Spotify. Sazi ukuthi why bengakwenzi ku-YouTube lokho, right? Asikho-ke lapho. Le ilist yabantu babe nama-monthly listeners, i-top 10 yakhona le. So sizohamba ngayo futhi le list, si-check nangalo ukuthi ama-total plays abo labo bantu labo ahamba kanjani. Laphana-ke ku number 10, inamba ibonakala laphana, kodwa-ke inamba okusho ukuthi umuntu usedlale kangaki ku-Spotify and ilist yakhe igcina uku-updatewa nini. Ngiyacanda abantu bazoyibamba kanjalo. Ngizofunda nje ngiqhubeke, yena umuntu uzozikhrimela yena ukuthi lihambe sigcine i-date ukuthi ilist igcine noku-updatewa. Number 10, ama-total plays ka-Navigator 12 million. Number 9, Jolisi 17.2 million. Number 8, Mshini Wemali 25.2 million. Number 7, Umenzi 28.2 million. Number 6, Umafikizolo 31.7 million. Number 5, Usminov 47.3 million. Number 4, kube uYosicebi kosamagcokama 44 million ama-total plays. Number 3, kube uGatsheni kube 58.4 million total plays. Laphana kasifuni ukusikhuluma-ke Khuzani leyana, asifuni ukusikhuluma-ke lokhu sifaka-ke imicikile isho-ke ukusi-add-a ngoba phela ama-list amaningi angeke wathole indawo la noKhuzani. Nathi-ke sifakele iy'ta ey'mbili ngoba sikhuluma leya list. Angithi le angeke yenziwe phela ngoba inoKhuzani, ngeke zimfake. Asikho-ke lapho, sizomfaka ukuthi abe khona, kodwa ey'nambili sizonika laba abeningazi be-top 10, right? Khuzani yena una-61.3 million usuku lolu le-update eyagcina u-update ngayo i-list yama-total plays. Sithi number 2, Mzukulu 60.23 million. Number 1, Umthandeni SK 71.6 million ama-total plays. I-list igcine ngezi-30 zika-April kuyo lenyanga. So ihamba kanjalo-ke i-list. Ngabe ngcono wonke ama-list ayenziwa bafowethu, kukhona abantu bezoba motivated, kungabi motivated iside liyi-1. Abanye bafaka nokuthi lento izolungisa umaskandi, lokho akube i-motivation. Nakho-ke lokhu kungakhohlakali, bekuveza abantu, bengavezi lokho okunye ngoba abanye bazobona ngathi shuthi kuvezwa lokhu abantu abacabanga ukuthi mhlambeni ingoba uKhuzani engekho kukho. Kodwa-ke nayo-ke i-list le top 10-ke isesenjalo-ke iyakhombisa ukuthi abafowethu basebenza kahle kanjani. Akunankinga-ke. Siyathemba-ke ukuthi azovela amanye ama-list azogqugquzela wona umaskandi, because into ebalulekile ukuthi umaskandi uye phambili, ukuthi abantu besitrinywe udlala umculo wabo, sibasupport bafowethu, sibasupport ngaso sonke isikhathi. Amaqhawe enza kahle laphana ku-Spotify, laphana ku-YouTube nakuphi. Bekuyilokho nje, bekuyiyona nje top 10-ke yakhona-ke le. Ninganaki lapho kunoKhuzani ekhona. Siyazi ukuthi lama-list kanjena awafunakali, ila azama ukuvalela uKhuzani-ke ukuthi hhayi abuke njengomuntu ongathi akenzi lutho, akanalutho mhlambeni, into ya-Spotify yamhlula. Kodwa-ke asikho-ke lapho-ke, bekuyilokho nje kutheni-ke sizokuveza nokucha kukhona ku-Spotify lo hlelo sibelesela ngawo, lo hlelo sichonyelwa ngawo. Ngiyabonga nisahle, udibane ukuza.